reka mbasuhuze kanongere mbahe ikaze inshuti bakunze bacu mudukurikiye hano kwibendera TV. Ikaze muri aya makuru turi tariki enye Gicurasi muri mwaka w'2025 n'amakuru tugiye kwerekeza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubabwira agatenda barwanya umutwe wa 23 babakoreye bakemera akugenda. Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye. Ndaza kubabwira kandi ko muri Kivu y'Amajyepfo muri Uvira ibisasu bikomeye cyane kandi biremereye za rokete za Brende rwanya umutwe wa 23 bamaze kuzestara ahantu hatandukanye mu bice bitandukanye. Ibi turaza kubyinjiramo nabyo ku buryo burambuye. Hanyuma turaza kandi kunyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru babwire yuko hari agace gakomeye cyane abarwanya umutwe wa 23 bamaze kwigarurira muri aya masaha ashize. Ndaza kandi kubabwira ko ibintu byamaze gufata indi ntera ikomeye cyane nyuma yaho Kabanga wahoze ayobora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ibanga rikomeye cyane abonanye n'uwahoze ayobora igihugu cya Nigeria. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye nabyo, hanyuma n'izindi nkuru zitandukanye turaza kugenda tuzinyuramo. Wowe icyo usabwa n'ukubana natwe hano ku Ibendera TV. Niba wageze hano tayari terekaho like yawe, niba utari waterekaho subscribe yawe, uyu ni wo mwanya wawe mwiza mu gihe uterekaho subscribe kandi uke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo amakuru ajya kugeraho tiriwe utakaza umwanya wo gushakisha ahubwo tujye tuyakoherereza. Baye ikaze mwese rero aho muherereye, abari muri Afrika, abari mu bihugu bya kure, bari mu Rwanda, mwese mbahaye ikaze mukanya twinjirane n'aya makuru ku buryo burambuye. Reka nongere mbahe ikaze mwese aho mudukurikiye muherereye. Reka kandi aya makuru tuyahere mu bijyanye na SADC. Nyuma yuko bimaze iminsi bivugwa izi ngabo za SADC zivuga ko ziri butahe ibintu bizamo ibibazo bikomeye cyane rwanya umutwe wa 23 bamaze kubakorera operasiyo y'agatangaza birangira noneho abarwanyi cyase abasirikare ba SADC bemeye kuva ku izima. Kuva mu gitondo nakomeje kubabwira yuko abarwanyi ba SADC bafitanye ikibazo n'abarwanyi umutwe wa 23. Abarwanyi umutwe wa 23 bagize guke ngo babakupira umuriro n'amazi. Ni ibintu nababwiye mu makuru ya kare mbabwira n'abarwanyi umutwe wa 23 byanze bikunze ibi baraza kubifataho icyemezo gikomeye cyane. Hanyuma rero sinzi ngo ukuntu amazi yagize gucya, amazi n'umuriro ngo birabura mu kigo cya SADC giherereye aha mujyi wa Goma. Bikavuga ko ngo ari impamvu tekinike zitaturutse kuri AFC 23. Nyamara ariko ibingibi bikimara kuba, dore yuko barwanya umutwe wa 23 ngo bahise banatangariza abasirikare ba SADC ko iki kibazo tekinike cy'amazi n'umuriro kigomba kumara iminsi, ngo byatumye abarwanyi ba SADC noneho bemera kuva ku izima. Hanyuma rero ubu tuvugana ku isaha 11:30 aya makamyo abasirikare ba SADC tayari yarinjiye mu mupaka wa Grande Barriere hano
hariya mu mujyi wa Rubavu. Ingabo za SADC rwose ubu ngubu zamaze guhaguruka ziva ku mupaka wa Rubavu na Goma, zifata umuhanda Rubavu Kigali Rusumo zerekeza Tanzania. Magingo yatuvugana rwose urumva bashobora kuba barimo gukakaba neza mu bice bya Musanze. Ubwo abari hafi mwigire hafi mutere y'ijisho, ariko uramenye ntimwongere gukamera ibi bintu byo gukamera no gufotora. Abagabo rwose barimo bagenda babyuririraho bakazana ibibazo bitandukanye, bakaba amakamyo yabo n'ubundi yafashe ikirere, ngira ngo murimo mubireba. Akaba bimwe mu bikoresho byapakiwe imodoka byashyizwe mu makamyo maremare, n'ubundi akaba za brende zipakiwe mu modoka. Ngibyo rero ngira ngo ibi bya SADC reka tubisubikira aho ngaho, gusa mbabwire yuko n'ubundi amaze kuva ku izima nyuma yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 babapurikiyeho operasiyo y'agatangaza. Ibi n'ubundi ni ibintu byari byitezwe kubera yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 uzamura umutwe bakaba bamaze kuwubona kare cyane. Abagabo ubanza banabasha gukamera umuntu bakamenya icyo atekereza kitari cyajya ahagaragara. Nibyo rero nababwiraga nti kibazo rwose mu bihorera abarwanya umutwe wa M23 baraza kugikemura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hanyuma rero munyemerere twerekeze mu yandi makuru. Mbabwire yuko ubu ngubu tuvugana abarwanyi b'umutwe wa M23 tayari bamaze gufata agace ka Runyasenge. Aka gace ka Runyasenge abarwanyi b'umutwe wa M23 bagafashe nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye inamaze iminsi iba muri ibi bice. Dore ngaka rero aka gace rwose numva nifuza yuko mwese mubona, ushobora kukabona uri kure kugira ngo yendana na ahabereke agace kose nkabereke. Urabona ahangaha za Mushenge, za Kanyabayonga, ngira ngo Kanyabayonga ngiyi murayireba. Abadukurikiye ngiyi Kanyabayonga aho iherereye, kuzamuka za Kayina ngiyi Kayina, za Muringa, Kamande, hanyuma noneho ukaza ukagera hano reba Runyasenge ngiyi hano haruguru. Urebera kure rero wagira ngo aka gace gaherereye mu mazi muri Lake Edward, ngira ngo murimo murahareba ikiyaga cya Edward. Hanyuma rero urebera kure aka gace wagira ngo kari mu mazi, ariko reka nkakwereke neza nago kari mu mazi, gusa ni umujyi wegereye amazi. N'ubundi ni umujyi rwose unakomeye, utahareba gutya. Ni agace kegereye amazi, ni agace gatuwe cyane, kandi ni agace gatuwe n'abantu benshi. Aka gace rero ubu tuvuga n'abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze kukibikaho nyuma y'imirwano imaze iminsi ibera aha muri ibi bice. Abarwanyi ba AFC M23 rero bigaruriye uyu mujyi wa Runyasenge uherereye muri grupoma ya Musindi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba bimaze kwemezwa mu kanya gashize kuri iki cyumweru. Aya ni n'amakuru kugira ngo ubyemere neza, yemejwe n'abarwanyi cyangwa se n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru rimaze gushyirwa ahagaragara mu kanya gato cyane, ubuyobozi
bw'ibikorwa bya gisirikare bwa Sokora muri Grand Nord cyase muri Kivu ya Majyaruguru cyangwa se mu gice cya ruguru aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baravuga ko aka gace n'ubundi kamaze kwigarurirwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Aha rero aba bagabo bakaba bavuga yuko aka gace ka Runyasenge kigaruriwe nyuma y'igitero kivugwa cyabaye muri aka gace ku nkengero z'ikiyaga cya Edward. Akaba ari igitero ngo cyatangiye ku itariki 2 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2025. Aka gace rero tayari kakaba kabaye tombe uyu munsi tariki 4 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2025, nyuma yuko ngo aha habereye imirwano ikomeye cyane. FARDC yakomeje muri iri tangazo yishyize ahagaragara mu kanya gashize ivuga ko ifite uburenganzira ngo bwo kwihorera ku mpande zose niba ngo abarwanyi b'umutwe wa M23 batarekuye aka gace. Abarwanyi b'umutwe wa M23 binjiye mu gace baragafata, hanyuma FARDC yo iravuga ngo iraza kwihorera niba batarekura aka gace. Ku kwihorera ubundi wakwibaza ngo aka gace bagafashe bari hehe? Ubwo n'ubundi ni za tekinike za gisirikare, ariko icyo nakubwira cyo nuko tayari aka gace abarwanyi b'umutwe wa M23 tayari bamaze kukibikaho. Hanyuma rero ni munyemerere twihute twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo. Ubundi ibintu biba birimo byihuta cyane. Ndagira ngo nkubwire yuko ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo ibintu byafashe indi ntera. Mu mujyi wa Uvira ibintu byakomeye cyane. Mu mujyi wa Uvira ubu ngubu niho twerekeje. Ndagira ngo nkubwire yuko ubu ibice byose byo muri uyu mujyi wa Uvira byagoswe. Tayari abarwanyi b'umutwe wa M23 binjiye muri uyu mujyi. Ndagira ngo nkubwire ahantu abarwanyi b'umutwe wa M23 ahantu hatatu abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze gushinga ibirindiro. Abarwanyi b'umutwe wa M23 baturutse muri aka gace kitwa Kiku. Tayari bahita bahatereka ibirindiro bigomba gusharinga muri Uvira indani. Ahandi abarwanyi b'umutwe wa M23 bashinze ibirindiro ni Rama Uvira. Tayari Rama Uvira abarwanyi b'umutwe wa M23 bahashinze ibirindiro. Imbunda ziremereye za Brende, ibifaru biremereye tayari ahangaha Rama Uvira byamaze kuhadepozwa. Hanyuma ibindi ibirindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23 tayari byamaze guterekwa ahitwa Source de la Rivière Murongwe. Hari igihe tujya tubabwira amakuru mukavuga ngo aho ni hehe ko twe tutahazi. Ngira ngo rero nagerageje kukorohereza neza. Ngizi sharing eshatu zigomba gusharinga muri uyu mujyi wa Uvira. Ngaha hantu abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze kwensara ibikoresho kabuhariwe kabutinde. Ibisasu biremereye, ibifaru tayari byamaze kudepozwa. Za rokete ubu ngubu ziri tayari gusharinga muri uyu mujyi wa Uvira. Ikindi kandi nababwira abadukurikiye mujye munyemerera gatoya munyumve neza. Icyo nakubwira nuko aha muri uyu mujyi wa Uvira ubu ngubu tuvugana ubwoba ni bwose. Abahatuye ubwoba ni bwose. Biravugwa yuko Wazarendo na FDLR tayari zamaze kugenda zivanamo akazo karenge zihungira mu gihugu cy'u Burundi. Zimwe na zimwe ubu ngubu ngo zirimo no gushaka aho zinyura. FARDC yarababwiye iti ni muve muri uyu mujyi wa Uvira mujye mu mashyamba. Wazarendo zirigarika ngo ziravuga ziti ntago twajya mu mashyamba ahubwo mwebwe basirikare nimwe mujya mu ishyamba.
ndetse bagerageza no gukozanyaho. Ubu rero amakuru aturuka ahangaha mu mujyi wa Uvira aravuga yuko tayari bamwe mu baturage batangiye guhunga berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Wazalendo na FDLR bamwe batangiye guhunga berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Ubu ngubu icyo nakubwira nuko magingo yangaha muri Uvira ibintu bimeze nabi cyane. Ibikoresho byamaze kudeployingwa. Abasirikare benshi b'umutwe wa M23 bamaze kudeployingwa. Cyo nakubwira cyo nuko neza abantu baherereye mu mujyi wa Uvira barimo baravuga yuko magingo yangaya ibintu bitoroshye isaha n'isaha. Uyu mujyi wa Uvira n'ubundi uraba ugeze mu maboko y'abarwanyi b'umutwe wa M23. Namakuru rero arimo kuvugwa aha mu mujyi wa Uvira, ndetse ku munsi w'ejo hashize ku wa gatandatu bamwe mu baturage n'ubundi bari bahamagaje abarwanyi b'umutwe wa M23 bababwira bati aha mu mujyi wa Uvira turimo gukorerwa iyicwa rubozo, nimuze rero mudutabare. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bakibyumva bati mwebwe ni mwihorere ni mwicecekere, mwe muvuga rimwe tukumva inshuro 10. Tayari rero abarwanyi b'umutwe wa M23 byabiri nakubwiye ko batajya bagira imikino yabo mu byo bakora no mu byo batekereza, bo ubundi ibyo bavuze barabikora. Ni igitero kimwe n'insinzi imwe, ni ibitero bibiri n'insinzi ebyiri, ni ibitero 100 tayari insinzi 100. Nago bajya batsindwa sinzi ikintu abagabo bariye karungu, nago bajya batsindwa habe n'akana gato. Ni nyuma yuko kuri uyu munsi mu mujyi wa Bukavu aha muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi hiriwe inama ikomeye cyane. Biravugwa yuko iyi nama yayobowe na mwenyewe General Sultani Makenga, mukuru w'igisirikare cya AFC M23. Muri iyi nama kandi biravugwa ko General Byamungu nawe yarari muri iyi nama. Muri iyi nama kandi biravugwa ko General ni Colonel Gakufe nawe yarari muri iyi nama. Muri iyi nama kandi biravuga yuko ngo harimo n'abandi basirikare bakomeye batandukanye, kandi gahunda ikaba ari yo gutegura uru rugamba rugomba kubohoza uyu mujyi wa Uvira. Reka nyemerera gatoya nyihanganira gatoya mbanze n'ubundi nongere ngira icyo nkubwira kijyanye n'aba bagabo neza uko ari batatu bicariye urugamba rwa Uvira bakavuga bati yaba ku rupapuro turashushanya, yaba mu bikorwa turerekera, kandi turaza kurangira dufashe, kandi iyo twafashe ntiturekura. Kaduhere kuri mwenyewe General Sultani Makenga. Uyu mugabo ni nararibonye, ni kabutindi, ni kabushungwe, ni kabuhariwe mu bijyanye no kuyobora operasiyo zo mu kirere, izo ku butaka, izo ku mazi. Ni kabuhariwe kandi mu bijyanye no gutega ambushi. Ni kabuhariwe kandi kumenya icyo akora byihuse bitewe naho urugamba rugeze cyangwa se nikigezweho. Nukuvuga ngo niba bageze ahantu ku rugamba bakabona abo barimo kurwana nabo barimo gukoresha ibifaru, uyu niwe wa wundi uzahita avuga ati niba bazanye ibifaru twe turazana natwe ibindi bibihanura. Uyu ni wa wundi uvuga ati niba bazanye drone turahita twapurika operasiyo ijyanye na radari tuhite tuzihanura. Uyu nguyu rero ni mubi cyane, ni muzajya mwumva General Sultani Makenga uzagera rimwe na rimwe unibuka yuko nigeze kukubwira ko ari mubi cyane ku bijyanye no gupanga urugamba rwo mu mazi, urwo mu kirere, urwo ku butaka, yewe ubanza n'urwo mu ijuru aramutse agezeyo yaba mubi cyane mu bijyanye no kurupanga no kuruyobora.
ngibyo. Hanyuma rero ni munyemerere noneho nanone mbabwire cyase mbibutse kubijyanye na General Byamungu. General Byamungu ku umunsi umwe yagize gushya yapurika operasiyo barimo gufata za Kavumu na Karehe. Uyu niwe wazanye ya operasiyo yo kuvuga iti cyase yo kuvuga ati twambare imyenda imeze nk'iyo abarimo kuturwanya bambaye. Hanyuma rero uwo munsi bambaye imyenda imeze nk'iya FARDC neza neza babinjiramo bashiduka babarangije. General Byamungu kandi niwe wa wundi ushobora kureba ahantu agahita yapurika ya operasiyo yo guhita neza neza bakomanya cyangwa se baburizamo network zaba barimo kurwana tayari bifaru bigahinduka ibibiriti cyangwa se amatafari, communication bikarangira ibaye down neza neza. Bamara kubura communication bagacanganyukirwa. Buriya uzarebe iyo wafashe umuntu kamucanganyukisha tayari kumwibasira no kumufata biba byoroshye cyane. Hanyuma rero mwenyewe Colonel Gakufe uyu nguyu uza ambushi zo ku butaka izo mu mazi abyumva vuba. Ikindi kintu uyu mugabo yihariye, uyu mugabo nawe ni bene wa wundi ushobora kureba ahantu agahita yanariza agahita abona icyo gukora byihuse. Nukuvuga ngo ni wa muntu ushobora kugera ahantu yasanga imvura iri kugwa agahita avuga ati niba imvura irimo kugwa reka dukoreshe operasiyo imeze gutya. Ni bene wa wundi ushobora kureba akanariza akavuga ati niba abo turimo kurwana nabo binjiye mu ndake reka iyi ndake duteremo imiti iri bubasohore bagahita bavamo ubundi ibirindiro byabo tukabimenagura. Ngaba rero abagabo batatu bicariye urugamba rwo kubohoza Uvira. Nabwiye nti wageze hano ku Ibendera TV ujye wicara usobanukirwe ubundi amakuru uyabone ku bwinshi kandi 5 kuri 5 yizewe. Uve kuri babandi na nungu batari bagihusha cyangwa se bagihwihwisa batari bemera aho ibintu bigeze. Ngabo rero abagabo bamaze kwicarira inama yo gufata uyu mujyi wa Uvira tayari akaba ari inama yatangiye ahagana mu gitondo ikaba yasojwe ahagana mu saa 6 saa 7 gutyo. Urumva ko ari inama, ni inama yatwaye igihe kinini cyane kandi birumvikana ni inama ikomeye cyane ifite ibyo igomba kugeraho. Bakiva mu nama rero tayari ibirindiro bisharinga mujyi wa Uvira bimaze gusetingwa. Eka rero ubwo ibijyanye na sharingi n'ubundi byo ni ibintu tuba tugomba gukomeza gukurikira. Hanyuma atwihuse kubera yuko amakuru yo n'ubundi ni menshi kandi yose mba numva nshaka kugira ngo tuyanyuremo. Hanyuma ni munyemerere twerekeze ariko ntari najya kure reka mbanze nanone mbabwire uko durukana ku manywa mbabwira uko byifashe muri Kashebere n'ubundi aha muri Kivu ya amajyaruguru aha za Masisi. Hanyuma rero ni munyemerere mbabwire ko n'ubundi magingwa yangaya urugamba rwo n'ubundi rukomeje kuba urugamba ariko ubu ngubu tuvugana sharingi zabaye nk'izoroshyaho gatoya ariko n'ubundi abarwanyi b'umutwe wa 23 ahangaha muri ibi bice. Dore Kashebere ngaha badukurikiye murimo kuhabona naha rero imirwano yiriwe irimo kubera magingo yangaya tuvugana. Biravugwa yuko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo abagera kuri 12 FARDC Wazalendo na FDLR baze kuhasiga ubuzima nyuma yuko abarwanyi b'umutwe wa 23 ahangaha muri uru rugamba rwabereye ahangaha bakoresheje ibifaru ndetse kandi bakaba bakoresheje imbunda ziremereye n'izoroheje. Cyo nakubwira rero nuko bivugwa yuko ahangaha
n'ubundi abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo inkomere ngo zabaye nyinshi cyane, bikaba bivugwa yuko ngo inkomere zose zakomerekeye aha muri iyi mirwano yiriwe ahangaha ngo zirimo kuvurirwa ahangaha kuri Kibati Health Center, ngo niho zajyanwe. Biravugwa yuko ari inkomere nyinshi cyane. Magingo yangaya rero abarwanyi b'umutwe wa M23 bikaba bivuga yuko aha bahavanye ibikoresho byinshi cyane. Aha abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo bahavanye ibikoresho byinshi cyane nyuma yuko n'ubundi bagukubitiye aba FARDC n'abazarendo bikaza kurangira bamwe ngo bahasize ubuzima, abandi bakirukanka. Mu gihe birukankaga rero yaba birukanse yaba bahasize ubuzima, ibikoresho byose abarwanyi b'umutwe wa M23 tayari bamaze kubirekipera. Ngibyo rero ibi ivugwa ahangaha muri iyi mirwano yiriwe aha mu Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko muri uru rugabano rwa Masisi na Warikare. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bakaba bongeye kwegukana intsinzi ahangaha Kashebere, n'ubundi bikarangira bahirukanye abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo nyuma yuko bari babagabyeho ibitero bashaka kwinjira aha muri ibi bice bya Nyabyondo. Ngira ngo Nyabyondo muri kuhareba naho ngaha arwana ku ruhande rwa leta ya Kongo rero bakaba bari bavuze yuko bashaka kongera kubohoza iyi santere ya Nyabyondo bakayishyira mu maboko yabo, ariko n'ubundi bikaba byarangiye bitabahiriye. Kuri uyu munsi n'ubundi bongeye gutsindwa imbere y'abarwanyi b'umutwe wa M23. Hanyuma rero ni munyemerere twihuse mbabwira yuko Joseph Kabila Kabange wigeze kuba perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ibanga rikomeye cyane yabonanye na Bwana Olusegun Obasanjo wigeze kuyobora igihugu cya Nigeria. Aba bagabo babiri babonanye bahuye kubera izihe mpamvu? Niki cyabahuje? Ese umubonano wabo cyangwa umuhoro wabo uraza gucura iki? Biraza kugenda gute ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagize ubwoba bukomeye cyane igasa naho ihungabanye nyuma yuko abagabo bombi bahuye mu ibanga rikomeye cyane? Amakuru y'umuhuro wa Joseph Kabila Kabange yatangajwe bwa mbere na Barnabe Kikaya Ben Kalubi, umwe mu bantu ba hafi ba Joseph Kabila Kabange. Uku kubonana n'uyu mugabo Olusegun Obasanjo rero bikaba byabaye nko gufata ibuye ukaridonda mu jisho rya leta ya Kinshasa, kubera yuko Tshisekedi magingo yatuvugana arimo aribaza impamvu aba bagabo bahuye, mu gihe uyu Bwana Olusegun Obasanjo asanzwe ari umwe mu bahuza mu bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Akaba uyu nguyu kandi ari kumwe na Bwana Hichilema Desalegn wabaye minisitiri w'intebe wa Ethiopia na Uhuru Kenyatta wayoboye igihugu cya Kenya. Aba rero bakaba ari bamwe mu bahuza mu biganiro bya Rwanda na Nairobi bihuriza hamwe ndetse ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi b'umutwe wa M23 bigamije gushakira hamwe amahoro uburasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero yagiye hagaragara, Bwana Barnabe yanditse ubutumwa ku rukuta rwe rwa X agira ati, X ni yahoze ari Twitter, agira ati Olusegun Obasanjo wabaye inararibonye muri politike nyafrika, akaba n'umwe mu banyabwenge batanu bashyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa by'amahoro muri RDC. Uyu munsi yahuye na Bwana Joseph Kabila Kabange
wabaye perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Karubi ntiyigeze atangaza birambuye ibyo Joseph Kabila na Obasanjo baganiriye, gusa mu magambo ye yavuze ko abagabo bahuye kandi bakagirana ibiganiro mu muhezo ukomeye cyane. Abagabo bombi icyakora ngo bahuye mu gihe Kabila wari umaze igihe kirekire yaracecetse, atangaje ko agiye kubura cyase kubura umutwe mu rwego rwo gushakira umuti ibibazo birimo icy'umutekano muke cyugarije igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero mu gihe abagabo bombi bagiye bayobora ibi bihugu bakaba ari n'inararibonye mu bijyanye na politike yo muri Afurika, Perezida Tshisekedi ubwoba bwamutashye, aribaza ngo aba bagabo niki baganiriye, ese aba bagabo kubera iki bahuye? Perezida Tshisekedi aribaza ngo kubera iki Bwana Olusegun Obasanjo yemeye guha karibu Joseph Kabila akemera no kumwumva. Ngiki kintu cyashegeshe ubuyobozi bwa Tshisekedi, ngicyo ikintu cyashegeshe Bwana Tshisekedi na leta yiwe, akaba ari ibintu bikomeye cyane. Arimo yibaza ngo uguhura kwa bagabo byanze bikunze kuraza kungiraho ingaruka, akaba ariyo mpamvu rero akomeje kugira icyo bagikomeye cyane, nyuma yuko n'ubundi aba bagabo uguhura kwabo byanze bikunze n'ubundi baraza kuganira ku kintu gikomeye, kandi iki kintu gikomeye byanze bikunze n'ubundi kiragaruka ku bijyanye n'umutekano muke ukomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero urumva nta kuntu n'ubundi bitahungabanya Tshisekedi. Ikindi kandi ibi biganiro aba bagabo bagiranye ni nyuma yuko Joseph Kabila mu minsi ishize we n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa n'ubundi bari basohoye itangazo rivuga yuko ibijyanye n'imiyoborere aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kuzamo ikibazo, basaba ubuyobozi bwa Tshisekedi kugirana ibiganiro n'abo batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ngo rero Joseph Kabila n'ubwanwa bwinshi cyane ufite ibara ryera, ngo kandi Bwana Olusegun Obasanjo wayoboye Nigeria imyaka itari mikeya, usaza w'inararibonye rwose uba yiyambariye imyenda y'abasirimu, amvishe ngo abagabo bifite bafite agatubutse hariya muri ibyo bihugu bya za Nigeria, nuko n'ubundi babiyambariye umwenda w'icyubahiro cyabo, nuko nguko babimereye. Ngibyo rero amagingo yanga tuvugana nguko ko ibintu byifashe. Hanyuma rero ni munyemerere aya makuru yaragezweho tuyasubikira ahangaha, n'ubundi amakuru ku Ibendera TV nakagaruka. Nitwa Mukada mu by'imirongo y'urugamba, ubwo mba niteretse kugira ngo namwe mbatereke amakuru kandi byose bikagenda neza. Reka rero mbashimire, ubwo mukomeze kugira amahoro n'amahirwe kandi Imana ikomeze kuba arinda.